أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wanama watukufu ikawa siuka wazima harma mahadisi yatu usikwalewi garjua ni sari ravirdi mbabi juma ihawa ikao di actualité solo bakcha harma actualité akarjua yauka yonde ifanyao zibarnama jizino abunge haina wakati kao ngarjuja banu ngarjuwa shiha harma ya actualité ama dinamna nasabiki uzamba rangunde zentsivu rala nisuhuja uskalewa inu siono ikawa le ngarjoka harma mada mili ikawa mada enzima yunga yonji harma siasa mada enzima ngaijoba kisha harma li suala la husiana na greve ya haruskani wa masiwa ikao ubahanu naona yakaya hakunda harma ibavu harma jera ya mahame hodo bahanu naona kai installe haku rekahanza harma intervention hatu inu riwanise rikai maclair rikai manet rihensi uhanisi na uhini rihensi wana tartibu wa mafiti ikao vanorizambao ye karne rilio abasainu wandu waelewao ya okazuke tirongo zabidi zikana place harmo mkunzi wa hatu haukanga sarma wakati kao rezavira juzira izorazia nshinga sina maha 25 dingoni masi ngari zeshele yao ngari zionao rigasina za nyishahidi zazo ngari jarizambe riwono lewe mazofera mahsusu duhaiba vuya mahame hauka wende hata wabaya ipare wakafanya maandamano haungwa kufanya greve ya uka kwa na uliva ze vigneti baze pare kastufanyiwa baze pare kastijao harmale suala linu wanama ikao ngasi bahanu wazima sikauhanza nibirlie haku harumwe tarehe na harumwe zori juao mizoranshi uhusiano le suala la husu zepare uhusiano le suala mahsusu de pare la lami laenda hata harumwe bavu nganye mbwanku lenda hata harumwe ejera ya mitsami hudi alikanzari ribenu embar ripare wananyasi mazofera wabali ya jimagari wahebavu ya hamahame surtout niwambia ukana wakati wa uhanif wakati wa ulahasana wesa uviri haina mkomori ya dunga hauya dungao ya attitude yanywe namna mjibali yao basainu ni mazofera surtout wahebavu ya hamahame kawoda na wao na leo wenda hata wabaenzia ya attitude mjibali yao basainu mrugu ono attitude ya wanruika kwati na hajanensi umuhimu de zahauba mrua joele waje ukananga sina même pas un mois ye wizara au ye idara ye direction ishuli ni letengezo la hezepare ishuli hani hao wana connexion yangu sujua hata jihundwa ni dazi samahani watu banu ndio sujua internet ketunji hata humu Allah yaalam emazofera wahebavu ya hamahame chujibi wange video inu washidi wa iparisa na ukanga mjua kanga winji ni harumawa ikawa ngwa idungao emazofera wahebavu ya hamahame ikawa wauda na wao na leo wabaya enzia mnuelewa ya ukana ngwa harmaona tartibu wa uhanif ngwa harmaona tartibu watiti ngwa hama banu mnungu jojo ulala butasi ya joe butasi ya parse pare ya bahani yitilwa hata iwasulimitsa mihuli à l'espace de 24 heures et mazofera wa mahame je dis bien mazofera wa mahame haka wao na leo wabaya le pare
ngasina takriban même pas un mois, ya directeur ya dhaminishiwa zenzia Sidi Hussein haonesa zehazi namna zafanyishiha uvahano wandu wa waswili husule pare lalami la bahani hata waswili galawa hauvirli ya hawashili na hamahame haonesa wajau hawadhuhi tena ze etape namna zindao ya abasainu ya financement ihisa itola plus de 20 millions ye Banque Africaine de Développement wahisa wahensema pesa yao yende ya finance 47 km ye daula waelewa ya ukana harmaze 47 km hizo ye EBAD Banque Africaine de Développement ngwajo finance ze 37 km ye daula wa finance ze 10 km ha fond propre za hao ikawa buha partenaire haonokangu saidiensi yarengeze 10 km hizo yoher kaka bujabuha partenaire chez daula wa decide kana wajorengaze 10 km za baki wazifinance no wandu atenye 47 km contre 40 km wakati wa ikililu ikao waka wamba wa financeo 40 km azali haja EBAD wamba wajo finance ze 37 km wa daula wa finance ze 10 km ce qui fait 47 km et kama buha partenaire mujorenga ze 47 km wa finance izono wikao zambishiha wadhu harmaze rezo sociaux harmaze journaux pia ngwajuao harba bavunimabo tena wakubaliana ukana baadia ipare alami hauka harmaze hazinku za 45 Comores harmaze infrastructure routière waka ya Biscay wasuli Fumbuni waka ya Bahani wasuli Galawa izo des chantiers nkuu za pare harmwenti. Ça veut dire qu'abo chantier mbili hamanizo kasjajo johani sa wakati uzima akabu ngabo ya jo umam nyayo ngabo ya tujo avance idaula wauno kakairi randisei inu hatai hise esa ila rejera takei riwono kana homtsamilwa wahele pare la ngowa Biscay kwenda Fumbuni na directement zehazi zahele pare la Bahani wasuli Galawa hauvirle hawashirina hamahame ihisa itwa bauni yemujiri ya dhaminishiwa zipare haonesa hawadhu yauka à partir ya début juillet cette entreprise wa soumissione donc kama entreprise za bonze na entreprise za ndani wa soumissione harumwe projet ufanya hazi ya hele pare la Bahani wasuli Galawa en passant par Washili et Hamahame je mazofera pia ngwajuao. Nous sommes au mois de juillet. À l'heure actuelle, toujours ces dossiers là que jabu ani ngizo sur table wanungwa hadisio wajue endovi entreprise ndini wanikiwao ihazi ya Bahani wasuli Mitsamihuli. Sidi Hussein directeur wa Hezenzia haonesandro ya ukana bandia yabo ekeze hazizo sazifanyishia zihisa le mois de fin juillet wasuli au mois d'août ya entreprise wa Johnny Kiwazi hazi akanya uta entreprise mbili wajoka ubirlia contrôler ze hazi ni entreprise wiyo ifanya uzi hazi bandi yabo kubaliana la sur mois de juillet yaka d'ici le mois d'août ze hazi zo pianga zijo hisa et hazi ya lycée le mois de septembre. Voilà. Sonia, tu veux prendre Zaïd? Va avec maman. Marhaba, samahani balo imwanaka hajafanya mnahila mtitivan sharkanzari rimrek baadhi yabo emandishi ye dhamana ya dhaminishiwa zenzia hakawadhi haonesa le 2 juillet harma interview ya ukana
juillet août zihazi za utsawe ya utsawe ya entreprise zihazi za ufanya ani tout ce qui est formalité ngazijo hisa umbaongu fin août début septembre zihazi zahele pare la bahani wasulimitsani huli zihise yondo wikao kaijatata wafanyio zono wikao kajatata zafanyishia izono wikao ngizo wavi wanupia wazishia waziona ekale otsono mazofera wajuha kartufanya hazi ngarfanya greve baramba rilibe vigneti izonga mjo uliba ramanzara kamjanza ze vigneti izonga mjo uliba haka c'est pas la première fois riono banu babiri enzizinji banu mzia kartuliba ze vigneti nabo kabatsinzia za kufanyishia nabo reka ujua kana ye fond d'entretien routière ikawo yoyo urengwa o hydrocarbure zemalizo zika yabo kasjaparo fanyishia nyuja 24 heures karna ulibaze patanti karna ulibaze vigneti mpaka ze parje fanyishia new après new reja harmezi hazi mjamfanya Léo, Karichujwa, qu'est-ce que vous voulez exactement? Parce que ce qui est sûr, il paraît que non fanyishia bahari mjua Léo mwambaka nga karna uliba za vigneti. Kenato utongeza kabu mwambaka kamna uliba za vigneti nga mwanzo pare fanyishia kabu abo mjua madubo tracing mjua parse pare fanyiwa bahani wasuli mitani huli. Iyo tidehe namna zenongo ziko uhenda. Tika ufikiri ya ukawusukani wa masiwa. Ikao do walio usoni harumweza mferazi haina wakati wangu walibe vigneti watu hezele ala kartuli baba ipareke tufanyishi tika ufikiri ka usukani wa masiwa avant 2016 zaferazi haze vigneti mwajua ya ukana ye fer ye fond d'entretien routière ikao yo pourcentage iko urengwa wa hydrocarbure iconstitue mapesa pumbala mali ijeigo fanya zenzia rika ufikiri ya ukana e fond d'entretien routière yo ye fer avant 2016 gamjoka usezise sirkali mnojue namna irumiliwao foikao idoka 10 millions y passe de 10 millions à 15 millions wakati kili ya haja plus particulièrement en 2012 uskani wa masiwa mtubakisha harma uguguru shaka mjaparo jiuzisa masuala manjia au fond ya hele suala la he fond d'entre la he yendao enamna irumishi hao no bahanu yabidi irumishi lewe daula waja wa décide ya ukana ngwa jorenga 10 km ha fond propre wazifani ze 37 km sur les 47 km yo fond ICAO et Banque africaine de développement dojoka ufanye pareil haruma mapesa ya equivalent wao 19 à 20 millions iyo dinamna zinrongoza za zapangia halafu katulu leonga mazofera waisawa jua ya ukana ye projet zinrongoza zisa ye financement yisangio yabo ze appel d'offres zilansewa wakazi wa échéance ya madati wajua leo kartufanya haziba karturamba rilibe vigneti no ze pare kartufanyishie hai kamliba wa sana ngam ani tujua usukani wa masiwa ngani harma ulemengu hindri mdiwa za kanai pare ya bahani na ikazwa bwela saya ila yende hata ikazwa bwela saya yende hata wahi wa jamashini zandi sahazi ijaizia ranzia busukani wa masiwa pare yu karjaparo mwishani mwamba kanga mfanya wa manifestation karjaparo ishani mwamba kanga mzia uhazi karjaparo ishani mwamba kanga mfanya unrongo yeleo wa haja mjuwao yake hazinge jofanyishia mjuwao yake hazinge juanziani edho mana waho usukani wa masiwa haenge bien informé harmwe dossier gujuo kana wahanu sirkali wakazama na wasaino depare ya bahani uwaswini mitsami huli ikawa nuwa juka na mu hata baishe wanruafu uwajo hujabo uwajo udungie projet madhamana waho sukamna wa masiwa nga mjuwao na mrambi ye projet mloniyo mwajua leo kartufanya hazi mba kartuliba mbaba hindri kartuliba vigneti baze pare kasjafanyishia hai
baliba nizo na mwambiani hawizo rahamba hawizo wandu jua o ngwajua ya ukana ze vignette zinu reka manza reka kamjanza ngazi jouliwa. Je me rappelle wakawa serikali yake ililwa kabanu wakawa hadisi aux environs il y a 7 à 8 milliards dans l'Union européenne pour refaire la route ya bahani wasuli mitsamihuli harma ze milliards hizo. Je me demande, est-ce que c'est décaissé ou qu'est-ce que c'est décaissé? Parce que ils ont un quasi décaissé wakati wa ikililu ya baba sainu wanrojo kwa dofikiri nzia zindwa jina shaze milliards hizo. On se pose des questions, est-ce que c'est décaissé ou non? Al-Muradi e akaya dhamana wahazo wakati hiyo Mohamed Ali Swalih Mamadou sous le contrôle du super directeur de cabinet yako wakati ikao hakanara ya ministre Mohamed Abdou wawaili wawana wahamahame nyinyi wahamahame wakaobenzi ya leo e ya hunre audacia uzisa wangu wao ebala efon yaka ya destine we pareinu ebala idekese wakeja dekese esha ziye hazindi parce que hazizi ya rahaza ali jaka hawasuli au pouvoir esha ziye hazindi nyona hamahame kamja paro jiuzise maswala hiyo halafu kama kwanza mete izo zombili en équivalence wanu wakaya plus de 8 milliards plus de 8 milliards zaka za oui zaka za destinewa ye pareil wakaya fond d'entretien routier ikawo yo tena ijokaja irumishia sur 40 km wakati wa ikililu wakawa 40 km wajawaro hamwezi ushikano masiwa kamjaparo hunra ye audace ya uzisho wandu wao ebale mapesa yala yarumishi akajarumishi et yarumishi harma para hindi ekaya dekesewa ekakaja dekesewa. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, hazi iwahika sur le point ya handisa yura hazale jaka haja au pouvoir ijaizia azale huja au pouvoir wabala ze projets hao wabali obano wabidi wanrandise rekubaliana ukana garanisao et harmaze parenku the gros chantier harmaze infrastructure routière harmashe so shangazija ngabo ya fumbuni ya moroni wasuli fumbuni ngabo ya bahani wasuli mitsamihuli wanrandisa ya fumbuni akale de la mo projet hatu wanisa bahani fumbuni wasuli moroni wasuli fumbuni et ya bahani wasuli mitsamihuli yika un projet leka ufikiri wakati wa Mohamed Ali Swalih Mamadou na ikililu na le super directeur de cabinet Mohamed Abdou ikawa wondi akauzitinza haruma tout ce qui est haruma affaires ezopia leka ufikiri ukana ne serait que de faire les fonds d'entretien routier les pumbalama la hanti wa hydrocarbures kalulo fanyisa nzia leka ufikiri ukana en attendant ma partenaire wajoka huja likafikiri kama Mohamed Ali Swalih Mamadou ngwarangao erialio parce que yao mapesa kao yakaunjia yakawoneva ke mapesa anunga njiyao yaka 10 millions ya roha 10 millions ya 15 millions likafikiri ke erialio ngairengao irumishe ne seresti ya ukana wanrua desangorge wanrua buwe baina bahani wasuli ilapitali ya kwambani baina itinku ya washili wasuli lapitali ya kwambani haumbeni wasuli lapitali ya kwambani yabo omwe wanrua sahilisha na udolindia yefon ya hema partenaire ijoka huja hizo ndizo sisi raka ufikiri ya ukana yefer ngerumishi hao yabo yote dena mnarumishi yemusha usikano masiwa qu'est-ce qu'ils ont dit hizo hamba hindi hizo propose hindi hizo atara hindi rien et mazofera wa mahame wakaobaenzi ya leo hizo weda waambia Mohamed Abdou hindi hizo ndabia Mohamed Ali Swalih Mamadou hindi hizo waambia Nurdin Burhan wakati wa hindi rien du tout. Na hiyo ndio reali ya hao yao hizo dizemaliza hao za hizo vignette hizo dizemaliza hao wahula essence na pourcentage ya njao harmwe fer uskano masiwa ni mazofera wakabenzi ya leo kamjaparwa ishia warongoa leo on se pose des questions ya ukana ga projet sainu ya hisa ilio harma sur le point ya réaliser dans 2 mois zihazinge johandisa wajuheleo kartuli babaramba kartuli ba vignette ba ze parengi zombi ala ni ukana doka ze vignette ngamjuli baramanzara kamjanda ze vignette iso ngamjuli na yuko tina hata lien
ne hazi okay hazi idaula wanrasa wa decide ukana ihazi ngefanyishi hao wanrasa decide ke hazi ngani sawa bahani hata iwaswili galawa hauvirli hawashili na hamahame iyo kabati ujujaizia kabati uju bashi marakama banga mlibao rekama baka mtuliba she hazi ngefanyishi mais les questions yoka mimi na nusia wakomori wajuzi sao dadi bala apart harmo surtout harmo ezia ikililu yabodo banu wandu wengi atakama zofera watuka ujua yakabalanga bo fond d'entretien routier iko ro hydrocarbure irengeza zepare yabodo banu mazofera wengi wakaujua bala do banu mabidike mzingara bala do banu mabidimo kimamekana no banabasan kartili baze vignette ngaranzo zemalizo mrambie enamna mzirumi yao mrambie zemalizo mrifanyilie pare haukazi joshinda zifanye ne serait que bahani wasuli kwambani wasuli mbeni kamjaparo zuzis leo rija rishe dhamana wahebad fumbuni hambakana nge disposer wa débloquer wa fond et pare bahani fanyishi rais wa daula ha confirme que pare ngejo fanyishi et dhamana wa hezenzia ha confirme que pare ngejo andisia au plus tard le mois de septembre haonesa oba edaraja zihazi za wasu. Je me demande ebani mazofera no WhatsApp hindi usukano masiwa exactement WhatsApp hindi parce que ngamwelewa kawana hindini wawa nantsahi wakotsa wabavuni wawandu kawuhanza waparani ministri kadhaa waparani waziri kadhaa ana msiemba barua tainu mzie izo isazifu nezenzirala nizo huja kabati mbujo paro yani kwa bashishi ende ambekana na mzie grave hauna mtibaenzia idaula rabanga rufanya ngo kadha zenonge jofanyishia kamtuli baze vigneti pourquoi zenzia kazafanyishia sha zenzia sangizo ngezifanyishia hao na hiyo rwanza wazali rwatota twanza azali waelewao ya ukana en matière d'infrastructure routière ngiyo avancé à 90%. Harmwezi sio yuru wanzo azali rutwanza azali bahata leonga wandu wajuse masuala bani mazofera exactement wanza wende banu wajo juse masuala engebala nje izia haukajatwa manani chati mwambiani il y a même pas un mois hawini ya même pas une semaine ranguye yedaula wajiprononce ukane hazi ya bahani inge gani sao au plus tard le 1er septembre hazinge bidu yandis hakaze phase préliminaire zihisa ngizo en procédure ya wisa zihisa ngasiduza kaza kifu nande étude nando ufanyiza appel d'offre nando lida za soumission za entreprise nando ushwazise do étudier wakatila wandua wanjunziani harmwezi hazi izo ndo wikao zifanyishi habanduriza mbao zihisa awe nyimloko morinyi nao surtout nyimlo amahame na muzisema zofera amahame ebani zo mtsao hindri hauka juzi kabajaka hata promesse kabajaka espoir hata sila promesse zandrabo kamjaka manikiwa nomka ujiwa kaka umalia hanyu hilo yabo ya jojo urumishia ko ya rongowa ko ya juha ba pare ko ya juha yamba nsuri ba vignette pia mdaza leo njema kana enzi yange andisao tel date hakoba hanu wasili bahanu kadha tel date enzi yange juha lisanziani gejo njanziani mahalani kadha hata mahalani kadha wadebloque wa 20 millions et mapesa yao yafanye les parla la 1000 yedaula sur 37 km yedaula ngwajo urenga 10 km ce qui va faire en tout 47 km izo pia mzijo ne mapesa yedaula yao yauda la mapesa ikaubidi myauzise ranzo wakatila rlona maha kume derrière nous ikaubidi myauzise Mohamed Abdou super directeur de cabinet à l'époque Mohamed Ali Swali Mamadou
ikaubidi muzise Mohamed Ali Swalihi Mamadu, ikaubidi muzise madhamana wakabo pia shabu matuzisa ngarimwambia unika emapesa yala majoka mwauzisa juzi yafanya bahani wasuli itinkudi haumbeni yao de mapesa idaula wajoka yarumia watanganye na yawe ye Banque Africaine de Développement wa débloquer hele par la bahani au lieu de faire 40 km hamade namna Mohamed Ali Swalihi na ikililu wakanza wafanye gejo fanya 47 km no ishinde izinguse eshesi washangazija hizo nuwekao ikakarja karamwambianizo onachuba kisharmudu na muuzise mazofera wa mahame na muuzise usukano wa masiwa aisho watahau hindi hauka yoba yishe tijindo umnyezi Mungu ba demru ko hamba kun fayakun dae bahi shana mzie gumfanya grevu hata bosukano masiwa kamnaula labano masihu mjobo trasim parzele par labani wasilimitsami huli lifanyiwa izo nrabo nilweke ngalifanyiwao kalinaufanya mwezi au mwezi midi haumaha shangil estime wao entre 18 à 20 mois wo maha na mezi ni paralamilo abonge harma lesala linu nyimlo karibu mosukani wa masiwa nyimlo karibu no mazofera wa mahame na mwauzise ebala ye fonds d'entretien routier yakau équivalewa 15 millions et quelques o wakati ula ebala emana matsujuha mwamba kartuli ba vigneti ila irengo ya dofanyeze hazi na ulindia ye 8 milliards yakayani ya hadisi wa baina heja ula na Union Européenne joka huja jaifanya nzia pia hindri ebale mana matuzi sa hindri ezajiri hindri ngema pesa ya hadisi wa baina ya Mamadu na Union Européenne ema pesa ya degesewa kaja degesewa ekaya dekesewa muzise heya rumishi ndahu ekakaja tolo muzise mana tutola hindri au kai daula azalibu yaringe pouvoir hajahandi sa chantier zindo jina nabo wakafu zaka rumishi harma zenzia wakaze mali za hadisi wa harma conference ya Doha ikawe conference ya Doha hiyo gabo funza haja za rumishi harma pare nro haumbi almuradizija zirumishi harma bandu ya mapare harma Komori evanusukani wa masiwa ngamfikiro ngasi harma wakati tsaula ikawe kama banga bo greve abo nyuparo amwede mhadisizi wa mniko esparazandrabo hena mruha nikuwaze nkabwaza he hajuhenza ngamfikiro ngasi harma wakati kariti harma wakati uo vanu ngasi harma wakati ikao ramba ngarifanyao vanu rwasulivala amgarifanyao vanu rwasulivala ngamjo greve kaka mgreve ngamjo hufuzia hazi kamnauzia hazi almuradisi ngarifanyao vanu hata bala edati ya heze vigneti zija ngamjo uliva ze vigneti wallahi l'azim ze vigneti zo ngamjo uliva na mgreve mtigreve ngamjo uziliva hauka iyo haki ya haina mwana Mkomori wandi sugari lazima vigneti yo iliva muikubali mtikubali lazima vigneti yo iliva na mbaenzia mtibaenzia lazima vigneti yonga mjo huiliba ani yokabati hata ndauje izo no kanga zijofanishi sha eshinsikitishao eshintabishao duka madhamana wahusikana wa masiwa ngo uhama banu ngo harmansi ani la République de Gondwana gohama bana yabunga tujona labo masiru ka ujomba kartuli baze vigneti yabo hujwabo wotasi e parenge jufanyishira na wani wandu wasukani wa masiwa wanu
nane mazofera wa mahame tizamba homandoni yauka vous êtes bien placé ya ujua izabari ndini epare ya bahani wasuli hamahame hata mitsamihuli hauvirli hawashili zabari ndini le parelimu la tufanyishianga sina 10 ans derrière nous norika rambilo harmweze media ya ukana Union Européenne ni daula ikao kolas wa kontakte wa bushini waje wafanye le parela la milo likali estimewa a hauteur ani abonga mtsaba pia ze pareza kabidizi fanyishie dans l'ensemble ya hezisiwa a 8 milliards pour za helilo de dollars si je me trompe pas. Zanu wezo kazijafanyishiha no wandu wakaya wakati huo ngwa unamuha taba hainu Mwenyezi Mungu na waleteza umuri oskani wa masiwa c'était votre devoir haina enzi joja banu ndo wa interpeller ye fond d'entretien routier surtout haka yo droit ya hanyu kamjaparu yuzisa leo kale pare la hamaha meujabahani kal jafanyishia Ritsorengeza kabanu yabo ye Komori yandisa 2016 quel jandisa 2016 yandisa avant 2016 waja 2016 wakana priorite za hao wakana pa mabare ya hao hitswani ya wakana yao dialio priorite ikawaja lazima wayafanye ranzi wadwe evolue crescendo hambabi ils ont des agir wahisa wafanya ze priorite ngwa evolue ona kama sanu ya priorite de pare ya bahani wasuli mitsamihuli. Pourquoi epare ya bahani ya mitsamihuli mitila wa uzuzisa amzuzisa na haina wakata mtujodo zuzisa mazofera wa mahame ye sheika mraba hindi usukani wa masiwa timambiani waka avant ikililu wanduka jaka ujua ye fer ye fond d'entretien routier c'est quoi kawati mraka hujua ichodoro hydrocarbure ya do finance do presidency bahi zeziao ikililu haja waja waiwone namna iliyo ileta 10 millions wa evalue wa iheza 15 millions shawe heza kaijaparu rumishia abokenge rumishia we do rumishia wanamiet harmazibahu juste wandu wadomba ne matso nyusukani wa masiwa no wakati huo je le dis bien wanawahamahamed wakane manet ya he finance ya heze malizo wanabasani ngarjodo mambiani hambabi clair et net droit au but face à vous ndwelewa wanawamahame nyima kaubale parele wa mahame wanawamahamed wakati yodo akana ze mali wajodo ufanya abasani watifanye bahani na watuja wandise GTA mwala pitala kwambani hauwandise itikudi hata wasuli hizo nungu ikao zijukazi fanyisha wakati zijukazi sahilisha abasainu wandado ndambi wafanya zindo aji kamjaparo zuzisa kamjaparo zitsaha kamjaparo zamba no wandu majozisa vous êtes bien placé ganyi danyi nao ngamhadiso danyi nao ngamona nan danyi nao ngampersona haruma shuri alafu katijoha leo ngariba yaunzi ebanu ngamba yaunzi mazofera ngamba yaunzi masukana masiwa ngamfanya greve zabari zepareka tufanyiwa akartuli baze vignette d'accord Chaboni mahanif vous n'êtes pas digne ya ma responsable hauka ika nyimandu madhamana nyimandu madini harmazi hazi zahani. Il n'y a même pas un mois masamaishi ya kanaze hazale par la bahani wa sudi tulimitsami huli ngizo en route en chantier le mois de septembre zihazingizanisa et comme Mwenyezi Mungu abenze izondo ikaonga mzijuao mzishia mwambilo azobo sukani wa masiwa ngibanu ngamantsio kale umjamba kamtulibaze vignette yabo malala maudu joba trasimju eparenge jofani ngejofanyishia ngejokundira hisa
azaliwa ti Mwenyezi Mungu weka fanya kun fayakun nguba hende kufanya kun fayakun ngiabo ngamjoka hamba kamtiliba ze vignette hata 2025 hata 2026 et pare abahani joka wisa si je me trompe pas yo dio mjoka fanya hau kabati ze vignette ngamjo uliva na mshinge nkura na mjusema we na Mungu emiri na mfanyai na mjoka mfanye shaze vignette izonga mjo uliva izonga mjo uliva wani yo tilongo ya kawandu ajadu tata ya uri parce wane ngabo wandu wenji bese wonre procheka ngami direct harmaiza ngo nambao wankabati matataliano ze vignette izonga mjo uliva haina mrulona le garla hel minumine ho pareni lirulewo ngujo live vignette yabo ça sert à rien mwende madorbalili mjibalili enzia parce que menga mjibalili yao mwambaka kamtufanya greve na nusu ngofanya uhazi nsuo na hata ya importance ilo yabo harumarongo ika umsenga mjua ya kazi ngo zinga zjoko ufanyishi harumarongo ika usenga mjua kazi ngo zino hanuzili yo gizo harma point de non retour harumarongo ikao zinu wabidi wazifanya ikawa kaubidi ikawa sawa zifanya hauka tous les conditions étaient réunies ya ukale par la bahani wasulimita mihuli zifanyishi kazi jafanyishi skani wa masiwa buli ya zibiri mbekshata haina wakati mwamba mlibe vigneti nitsoheza ze nyonga kartuliba baze pareka zifanyishi hai gamlaw hasana uhanithi amsubuti mwa mekazi pareka tufanyishiha bosukani wa masiwa nunga mazofera wenji wakaudofanya turu mbili ale retour fumbu ni moroni abasani ngwanda hata 6 ale retour gamamba ze pareka tufanyishiha pardon na basainu shofera ngo somoroni huja kufanya taxi vili moroni hubele garla wenza honde ulala shendini ngolo ngamlaha sana uhanithi ala kulli hal ngamamba kazi parke tufanyisha na usikani wa masiwa mparwa mwambidu akale pare la bahani wasulimita mihuli banuri zambao lihisa ngali harma fa efazi handani isanga ndau ya hisa isaihisa abasana ngwanda harma efazi ya vili esa ile fazi ya raru deze hazi joka handisa usikani wa masiwa ngamjuka ujamjemji hadaye uhanithi ala kulli hal ikale utoni mazofera wa mahama tsono sikano wa masiu kwa tuli ya vignette dari ze pareke tufanyishia amparo sirkali nsuwa para kanga mjoka na zenogona ba zindi zo zinzo fikirana cho kwa tino wakati wa uzamba abasa nsuwa para amwabiyeni mazofera ngamjofanya greve hata nsujwa mahinda unsunda hivi ngamjo henda bandu kanza mwende ngamjo telebwela hamahame pia na washiri honziani ngamjo hungwe miri shay daula wasawa beke hazia hel parelo ye johandisa le mois de septembre ze vignette ngamjo uliba yodi conclusion ya hadisia na baho kale parengel fanyishi hao yotidabio kana leo msopareni mwambaka ngambauze nzi au ngamgreveo izono ngozilo harma agenda zi evolueo hambabi ze vignette izo holiba ngamjo uliba halafu na mdoa nisa eka nganyi mengoni mo wandu rijua ukawarumu yensi rijua wakaharmwensi wakauruma wakanadhama na harmwensi na mdo wanisa kamona nao harmaze majilisi au harmaze nyafati harme mabango nduru miyamba utsanzi muuzisa ebala ndo kadha za barili za tufanyishiha na wakati makabo rikahamilwa mkaurifanya de propaganda ya kana zenonga sifanyishao za barizi ndo za tufanyishiha yohamale wakati ono wandu ngwajawa doa bia surtout dans maopoza watawa komori wa jahunu
Aye mashababi kwa tu kabati ze moyen kwa tu ze moyen gizo shakwa tu niko wa investisse c'est pas ngandor to ubure halafunga bo mzima na parumuzi sa eba la franco-essien ya haja wakati wa Mamadou na Mohamed Abdou le super directeur de cabinet ya kana raya ministre aka yemria yesh yenzia kililu le directeur de cabinet wa Mohamed Ali Swali Mamadou mruhaka wona kana hakana yezi ebale franco-essien ya haja wakati hiyo yakaujerewa ne projet ami ebale mapesa au yarumishi haje yangu handabe yarudi handaba ye hata preuve ya ukema pesa ami ya biribanu kabati mriado hata gabato ujua kabanu waka mema shatonza njua kabala baja franco-essien mapesa kamenji yaka destinewa ema shababi dans l'agriculture, la pêche et l'élevage et mananjua on d'aboka période j'étais journaliste wakaudori para harumaze konferansi harumaze koloku haruma ze hindini chaque bati mbuju et ma pesa yanu exactement yarumishiha daba des preuves palpables zionesa que ma pesa tanu yarumishiha banda parce que wanazalika haruama hudu wanroa jawa uzisa ze fonza mroba hindi wanu coopération française wakausaidia ze wanugwa johonesio wajambana mwende bada samedi ni ze mraba hindi ze chambre froide za wa ze CRDE za finance wazopi au moins kawajoka wananugwa joka palpable ondojo waona shaharme franco-essien yo na ilo pumba la mali la za kweli la destinée wao shababi kabati hata mndu ujuo ubahanu yarumishi idalilu ngabo mananyasi mwibembeni uparasman Saadi kao haka kandida harmo gouverneur juzi hakaya ministre wa Abdul Wahabi mananyasi mwibembeni kao haduka Faransa hunu henzahe hakana un très bon projet ya produise des pommes de terre yafanye friti zidohuziwa kwa masiwani. Il a demandé 30 millions. 30 millions, si je ne me trompe pas. Il a demandé juste 30 millions pour que je réalise le projet. Et ma vamana waone projet. C'était un bon projet. Tout était vérifié, tout était acquis. Hende haono wanu projet ami quand on doit qu'on franco-essien. Ikao haripara à l'époque j'étais journaliste au Alfaj. Hende haone mavamana wao yaukana j'ai besoin de ça pour réaliser. J'ai des hectares de terrain banda samlin cultivable. Amunikoni 1 an ngamjodo fanya frite hunu masiwani a demandé 30 millions de francs comoriens. Ojo izo amambia karna ujo unika mjuma 3 millions. Il se fout de la gueule de tout le monde. 30 millions yo keja joka même pas de 1%. Ya real yangu hakoweti ya haja. Même 1% keja doit su. De 30 millions. Et ces gens-là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils pensent que Banu ye Komori a dit ça 2016. Ça veut dire qu'avant 2016, Kartina n'aurait joué. Kartina n'aurait dit ici. Kartina n'aurait dit ici. Je dis, Uskanu Amasi ou ne le Tengola ou Afikirio. Ils ont dit Afikirio. Abonge sur ce sujet, pour conclure, et Mazofer, Uskanu Amasi ou Mazofer Mahame, vous aurez dû fermer les routes. Si c'est Magayam, Shingenkura, Kab. Shangari Joao Yaukana et Pariabani ou Asuli Mitsamihuli, Gaï Johanisa le mois de septembre. À partir du mois de septembre, on va compter 18 mois. 18 à 20 mois, et par un Johis, Inch'Allah, inauguré. À la fois, Joe Dungabo, Kabati Namna, Joe éviter les vignettes. Ils ont Jolie. Kabati Namna Uzitao. Kamna ushida mzitawe badi kama utsonangele gari uliheza harma upando ulihensi yabo uzime usiseze mpine upashie wenza wakati obesengo jovuka mbapi shatankenga ho masiwani ngo rule ze vignette hizo ngo jozili yoka bati hunwa la ho
kabati hunu wala hunu ifo vignette ilivo na hiyo ndio parallèle ne hazi ya bahani wasulimitsami huli. C'est pas parce que mzia usikano masiwa leo mbaka kamtufanya hazi mwende mbaye pare ya hamahame ya ukahoma ude serikali kwa jojua narifanye pare ba wala wende wabaenzia usikano masiwa no kabati namna ya ushangaza serikali kabati namna je ya ushangaza serikali hata umlango huu kauti serikali ngone barnamaji hao ngwaidungi yao parallèlement ngamjoli baze vignette point barre ya ngamjo maudu tena mwatire lebo pareni mjo ushao mwatire lebo pareni kwa tabu hawanyi chorwabo mlibuwe ekati danyi mwalitria shadwa na shwa hanyu ndo wazee wa hanyu hau sa danyi hawanyi ngamjoli tia mrwabo mlito yenzia ngejofanyishia watsina hatamba problem inshallah kamnyezi mgari hanamu baisha sirwa basan pia rifu show wabakisha yo projet lu yangu wajo idungia wifi o wakati yo mbale magari ya hanyo jo bahati shonzi yani hazira vignette kujaliwa angala gendarmerie abukal na uruhampa kauliwe vignette ango jo junda wale uliwe vignette watsina kahanza abonge conseil na jomnikani wanama mazuki wangu na wanashi wangu wahele jere la mame nusukani wa masiwa shumnika ni conseil mili ndaru conseil ya handani na mkeradhi ba wana mafiti madua fanya maharalani huja wa greve salabu abu he directeur general mzima société d'etat hao ministre ampareni yamnike ne sport ya ndrabo yamtinia nizenkabwa yamtinia mba mafura na mzi abahe na mategreve izo zihisa kaziti tena conseil ya bidi na mkeradhi ikanga mfanya greve mkeradhi kanga mbauze pare mieleo yokati mpaka mwamba mlive vignette ngemjemba pare hamje mfanya greve ngamdugo fanya greve conscience ya hanyu imwambie dika banibi fanya greve babanu ngasina mapesa hatu ya kurenga hydrocarbure mapesa ya kartujo ngasina mahashiri ndingoni matu karitujua yarumishaje yanjanda huvi noiga karumishia kartajwa sulivanu leo yode conseil na jomnika no sukani wa masiwa no wananyasiwa maame mabaenzi ya leo mazofero maame conseil ya raru reka mwanza reka kamjanza vignette jonga mjoliba rekamba apare reka kamjaba apare serikali wasta wahe directeur ya dhaminisho zenzia wanwa isa kubali yakana le pare la hamame wasudi bahani hata honda mitsami huli uvirlaha washili ngal johandisa le mois de septembre sur 47 km et serikali warenge 10 km ngwajo finance à fond propre ze 36 km ye bad ngwajo finance he namna wakubaliana zemali wone ni daula ikamkubali nyuskani wa masiwa na nywananyasiwa hamahame na mauzi sondo wakanenzi kablia ya 2016 ebala ze 7 à 8 milliards Union Européenne wakubali ya kwango dozmet à la disposition ya Komori noe pare ya bahani neze pare zindwa jina zifanyishie ebala ze mali zila zidekesewa kesjadekesewa ekazidekesewa ezirumishi handaho ekakasjadekesewa zabariza tudekesewa nabo toutes les principes étaient acquis ya ukana zemalizo zitolwa zijizirumishi hamwisho wanumabidimo usinsu alawa yao sukano masiwa no nanyasi wa mahame mwabaenzi ya leo nganyidani nao na mwedimo wa uzisi besengwa jumnika ni majawabu upando wa hatu inu projet razibalia kujabana randisa lekana ze projet za hatu yabora sular mwezi kartaju jarifanya nongo zilwa jina ekati dezilo harmo projet hatu ranzi projet hatu ramba ngarifanyao zipare za mahalani kadha wasulimana kadha ikaizo zihisa rangalese pare zindwa jina za mabavu mandwa jina izo ndizajiri izo ndizafanyishia izo de za rendeshia abonge
abasainu gawa harambwa mbonzi abasainu emazofera nusukani wa masiwa mjunzingarele bingu vao wandwa jina wazingare arudhi halafu riwone owajo hunda ndawa jojo baenzia namna mwanzao kwa muvuvule kojo mziani shaze haki za haina raia usoni mwe daula izonga mjo uzitoa watsina hata mbanongo watsina hata mbatabu ntiti epare yonga mjo baya mbaye wanyi nsordwa mu ibuwe emazofera maudungu ajorejo pareni wafanye hazi hata idate daula ya kaza le pare landise zihazahe le pare landise afasiri ya uka kamti haruma position ya ufanye daula pression haruma nongo yikao wahisa mwanizo fikirani wazimetewa en execution. Iyo le sujet haruma on va wavili na unangalia wakati namna ulio. Je fais combien de minutes là? Harma skwale wa inu siwono intervention ya Razida par rapport ya position ya Irenga Abasaini par rapport à position politique ya Irenga Abasaini ikao minga msalue ya position ya Razida au Razida haelewa yauka les décisions se prennent au Parlement. Kana ujua ukabonze ya oppose ma député waloho à l'hémicycle. Harenge position ha décide ukana les prochaines élections qui obligé ou endroit hao wende harma élections législatives. Haonese ya ukana eka kabati mdu kandida harme koti hao wendo harmun kabala wahe ngujo ka député. Je commence à comprendre ya ukana Abdurazak Razida haisangu yelewa ya ukana nanze ya tanze rais azali de ulora dhamana de ulora rais beshe kanzambe rais sha yo mafit atarasisi so johamba Macron yongu jojoham sha haelewa ya ukana gyo oblige ya sentanzani ya shindane na ine madhama wa siasa hamandae walio harimwenzi shemba nungo ntitina kanzani mweshelezi zie mwana marazida hindi kanzani shelezi razida ya ukana vanu hamande namna wahamba ya uka c'est le moment ya uka maliso jiprepare tikawanzane shelezi razida ya uka almuradi vanuze preparatifu hizo isari zadi isanga sina mahaya uwaza dingoni isangari iso harmwe madavu gasi harmwe miji gasi harmwe miraya hauka ranzi gasi na takriban mahamiraru riele wakana gasi na election ziliyo husoniho za uraisi za maguverneri za mamere na za madepute nyinyi hotini ho mkaya harman tartibu zinroji la dernière minute nielewa ya ukana c'était pas la bonne solution, c'était pas le bon chemin, il nous faut reprendre notre chemin pour essayer de faire ce qu'on appelle un équilibre de pouvoir au Parlement. Mais le problème, c'est que wakati maruha ihundi ya ukanaba nous sisi sari maruha isari lamuha nous sommes sur le terrain. Ça fait déjà 3 ans ngasi harumena bavune miji ngar bateo campagne parce que kauyele wayakanga sina élection zilo husoni zemyorenda aux élections rizigani yabo mananya sirazida iko wakati unwa maruha unu
kujaelewa kana bwa marwa shake tubidi ukenzi wetada juu shabwa marwa rwabu njonzi yani ika kujaelewa hiyo wesi hamtanzani ujuja uripari sanga stayari rijuha riele usuri kansi jadid a pie ferme ngare mlindaoni zindi zora kaudwamba ka rijojibiwa ngema leader ma politicien Razida Barwani Mwinyi Daraka Dr. Salim ani dawa pia wasom Tanzania washindane na Sarkozy na Humed Msaidi washindane na Daniel washindane na wala mabaron politique wa hensi walio harmonize izo ndizo sisi rakaudoza mbarango mandoni yakamna ujua mbakishari mweze rezo sosio mfanye siasa na wanruika ngwa sur le champ ngwaendao ngwaendao en face ya he population wenda wahamba izo wafanya nizo wafanya nizo wajoka ufanya akaumwambia ni ukana na msihe Maître Mahamoud yenda washila na Maulana Sharif nuwalo yiho Razida ubakishe moroni ushidane na Fakri moroni na Fatahu c'est de la rifu de fumbu nenda shidane na Abina Belu na Junaidi nuwalo yiho ani zoni zora kautsaha parce que c'est la beauté de la politique quand on voit les leaders quand on voit les politiques sur le champ des couleurs différentes opposition pouvoir washindana ufikira sha izo kamja kauyelewa avant il fallait que Mwinyi Baraka ya lamhe ngwakatila Razida nwadungavo waelewe ya ukana la chaise vide yoke ibadili ya wandu yezi parce que ikaka mjaja nga wajobu hawandu waji ikaka mjamba nga wajobu hawandu wambe izo nizo ikao abasa inu Razida waelewa walamuha yauka wajoka harmwezi election législative Razigabi shabu waisherezi yaukana haina lera mjohuja haina lera mjohelewa kangi oblige mke mtanzani nyina si ntijiwaze kabala randisa ngasi mtanzani ça fait déjà plus de 2 ans 3 ans rijitayari shaharmu mabavu menji rijipanga harma miji minji rimete ze stratégies zatu sur table abasa inu ngizo en exécution yabo ekam jamri parsa yo nuru ala nur yo fikira contre fikira sha ngari aminio ngari mwambia woni yakana la politique c'est ça mimi Razida e position wa irenga ngamwirehemu na ujana naomba Mungu ya ukazi nuomba ukweli ngojuhunda wananyuhu wahudunge ze voti zijao wandu waeshi vote démocratiquement parlant harmwensi wandu waelewe ya ukana mabavu ngaina wana wa Komoro wafanyao siasa waliona raisi na wationa raisi haina wandu waelehe izo wafanya ukanga aminio ukanga sina zuhamba gasina rafanya gasina zijohele maraia zaele maraia gar aminio ya ukana les urnes seront en notre faveur armées élections législatives Razigabi ruomba mungu majorité parlementaire ikahejanibu ya siasa ya CRC inshallah mungu shironi bitsema si umema arjona na tena arma video ya saa tena marhaba mechi